برنامه زانست و تکنولوژی. برنامه زانست و تکنولوژی. جی برنامه زانست و تکنولوژی دم باشکودارین هیجا ام هول دادن هر برنامه کی خواه یا زانست و تکنولوژی درباره زانست و تکنولوژی آگاهی انداوی برهف بکن بوره پارو بکن. برنامه زانست و تکنولوژی دست پیر که ده برنامه ما یا ایرو ده درجه 46 سالان ده چین جو پیشگرتنا چول و صحرای خواه گلک پروژه پیشخستن تی پایین کو اف پروژه ده سال 2005 ده بداوی ببن. ده درباره ویم جاری ده روزنامه‌وان نویسکار لیکولینری کو دواره آبوریه ده احمد پلداوی بشتاری برنامه ما ببه اما ویم جارا چول و پیشگرتنا چول بوینه ده پروژه این چاوت پیشخستن گوتو بیش بکن. هر وها لسر ترینا دیروکی یا دنابرا برلین و بغداد دوسیه که مهیه کرت دوسیه که مهیه و هر وها یک جوان نباتین کو پر بالکش دارا مورینگایه کو ده هرمن نزیکی اکواتوری ده افدار بناوی دارا جانتی ناس کرن. لی راستی گوتن کو بنگه هاوی داره جه بنگلادش، پاکستان و هندستانی هر وها نزیکی 13 جورین ویداری هی درباره وی مجاری دامی و سودمندی ویداری جی دوسیه کمه هیه هری داوی سال 2025 دزانست و تکنولوژی دد بکو هن تشتین نو دست پی بکن ورن کشف کرن اوی بب ساله که دیار کر جسرن مجی مروان بگره حتی سر مایده تاری بوان پروژه راتی خواستن کو هم جانا مروان بیباش کرن هم جی آلیه کو نای زانین این گردونی جی او جی ورن کشف کرن بمربن. بله ایرو دوستر دمیست سالا 21 کانده یک جه پرسگریکن هری بینگهین ایگو بالا توایی جهانی دکشین سرخوا و مجول دکه او جی فربونا مساحت چوله صحرای هشک سالی و هر وها کیمبونا آویجد به خطریه ده به سببا گو خطری لسر جیانا هم شینایی نبات و آجلان هر وها باندوری لجانا مروانجی دکه هر ولاتین کو افرسگریک الجوم پرسگریک که بنگهینه سالانه بگره حتی پلانین 5 سالانه و 10 سالانه پروژه پیش دخن کو چاوا کاربن تکوشین الهمبروی پرسگریکا کو توایی مروایی مشغول دکه یک جوام ولاتان جی چینه کو 46 سالان پروژه پیش خستن و تی پایین کو اف پروژه د سال 2005 ده انجام خو بده د دربار امجاری دو دوسیه مه یک جه پرسکریکن هری بینگین دوی سر دمیده پرسکریکا هشک سالی و زیده بونا چولترین صحراوینه جلورا پرانیا ولاتین جهانی پلانین پیشی گرتنا فرابونا صحرای داتینین پیشی خواه جبرکو ایدی دبسه دما خطریه لسر جیانا مروف آجل و نباتانه هری داوی ده نابرا چین و عربستان سعودی ده پیمان آدواری پارستنا جینگه و پیشی گرتنا لفرابونا چولبونی ده هات امضا کرن. جبرکو عرضه چوله لهر دو ولاتان پر فره وک پرسکریکه که بینگهین لپیشبری وان دولتانه. لولاتی چینه فرهبونا چوله جسدی 27 جخاکا وی ولاتیه. جبر ویجی جسالین هفته این صد سالا بیستان و حتی روزامه یا ایرو چینه تکوشینه که لدیجی فرهبونا عردن چوله دایی دست پیکرن. جبو اف ارمانجا خواه کارب پیک بینه چوله وگوهرینی عردکی کسک گلک ریباز و تکنولوژی نو هاتنه بکار آنین. اف پروژه ده سال 1978 ده دست پیکر و تی پایین کو ده سال 2005 ده به بقدن
حتی انها چینه دکاری بو 64 میلیون هکتار بدار بچینه. دیسا 11 میلیون هکتار به مرگین شین انگو چیمن چاندیه. در سال 1979 ده 12 آذار وک روژا نتوایی یا دارستانان هاته دیار کرن. دولتا چینه در سالن دنابرا سالا 1982 و حتی سال 2021 ده کامپانیا چاندنه 78.1 میلیاردار لتوایی چینه لدار خستیه. دویواری ده سه هریمن سرکه این باکوری چینه کتن بنبان وان کمپانی نتوایی. ده انجامی ده وکه کمرک کسک جبو پارستنا وان هریمان هاته آفراندن. جبو که وارمانج پیک به همور باز نوح و تکنولوژی پیشکتی جبو لپیشی گرتنا وان چولان هاتن بکارانین وکه خورتومین زراو این دلوب آفدان چاندنا گلک نباتین ایکوت کاربن لهمبر شرط و مرجن چوله لبرخوا بدن بکار آنینا کیوروشن کود شرطین چوله ده دکاربن بجین هشت کو اف کمرا کسک فرهتر ببه. سازین تکلداری کاروبارین دارستانان دیار کرن کو جسالین 1979 و حتی سال 2010 استا دارستانان جسدی 11.52 گهشت جسدی 18.28 جخاکا ولات. ریوبر ناوندا ناونتوایی یالی کولین و تکوشینا لدیجی چوله لیو هو جون دازانین ایدی چین لسر استا جهانی دواری تکنولوژیا تکوشینا لدیجی چوله پیشنگه. لگوری نافبوری حتی ها اف ناون نیزیکی 1000 پسپور و رایردارین دولت این فرمی جه 87 ولاتین جهانه لسر تکنولوژی و تکوشینا لدیجی چوله و پارستنا جنگه پرورده کرنه. هاتیه گوتن کو ولات چینه به هزاران کیلومتر کمرا کسک ل چوله وکریه. ده پیلان کرن کو ده سال 2005 ده 1.3 میلیون هکتارین چین ده چولن ولات چینه ده ورن چه کرن. اف هجمار جهلا سازیانتوی یا پارستنا دارستانان و شیناهیان و هاتیه دیار کرن. بلگودار هیجان ها درباره ویم جاریده گلون ها تکوشینا الهمبر چول بوینه و صحرای بطایبتی چین خودی ازمونه که گرینگه نه یک جه روزنامه‌وانجی و هر و حالی کلینر و دواری آبوری ده پسپوریاوی هی حوالی می روزنامه‌وان احمد پلدن هر سر خط تلفنی آماده. حوالی احمد بخیر هاتی و شان آمدن باش. سپاس مالی آبابه. باشه اولی احمد نه مدرسه خواهی پیشکش کرد بخواه بالکشن ها افرزگریکا چولبوینه و فربونا هریم صحرا لدینای بالا گلک حکومتان دستلاتان دولتان جدیکشینه جبو ویجی بسالانه ام بیجن 5 سالانه و 10 سالانه پروژه تینه پیشخستن اموارن سر پروژه چینی براستیجی یعنی بالکشه چوله که پر برفره حتی ناتی گوتن هری کم 64 میلیون هکتار جه صحرای چینی لباکوری وی ولاتی هاتیه چاندن بداران و هر وها نزدیکی 11 میلیون جی به چیمن و شینایان جدا هاتن چاندن. چین چوا دکاری بو واتشتا پیک بینه فرمو؟ بله براستی بری که ازم چینه از خواهدن یعنی به مثلا حرم ها صحرای حرم چوا تینهشین کرن و با پروژه دستی اسرائیل مناک هری بالکشه اسرائیل دا دست بکن وقتا که امبیجن هاتا آوا کرن سرکی وقتی بنگوریون گازی زانستان دکت بیجه لیبنرن حریم مت چولن مجبوری چولنه و ام ویدری شیم بکن اوجد بیجن هیلا زانستی آوایا نمیمکنه و وقتی بنگوریون جد بیجه امیجی زانسته که کو چوله شیم بک آوا بکن بیجه اف گوتناوی دبه سمبولک بله وقتی جی گوری وی ایدی خباتان دکن پیشی آنالیز آخی دکن لگور آخیان بیجن کیجان آولازمه کیجان هشنایی لی پیکتین
و هر وها تنی آخ تری نکه گاوا کو آخه آف بدن جبو هشینایی ام بیشن تکیلی هفبن میش موز لازمن جبو عرض آف بهینه وده مش کو موز لازمن بو ویا ام بیشن جره چون لا امریکای اروپای دورین جهانی ای جدا هانین همون جرباندن هر کی ام بیشن راواری ور سوال و داری چیکن هر کیشی هشینایی بی آوای ام بیشن اکوسیستم کاوا کرن دیسا هلا آفدانیه و تنگاسیه که مزن بو و آوا بحری پیشی ام بیشن او کرن جخوی جدا کرن اویا بکارانین لی آف بن ارده را در باز کرن جبر کو بر گرماهیه نممکن بو او آف ام بیشن بسکنه هن جرام هن هلام دروپ هن هلام گولی پچوک چیکرن و هن هلام جی تنی بن ارده و ام بیشن کوکوانا آفدانه بی آوایی پیدر پی اویا پیش خستن پشتا اویا بو میناکک عربستان سعودی جی دستاویت وی کاری پیشی ام بیشن جبو حوجداری آوا بخوارنه و جبو آفدانی جبهری ام بیشن وان جی آفگرد اینی تکنولوژی بکارانین و نها عربستان سعودی دست بکر پشتی وقتا که آفدانی پروژه این آفدانی نها 120 آخا عربستان سعودی جی ایدی جهیل جودکاری و گنجاوه و گلک ام بیشن حوجداری خارنه یا سوزه و فکیان و داری پیدا دکه جوه هیلی و براستی حرم چولا گوبی یه چینه و حرمین ام بیشن بری اف حرمان جخوانه کی دارستان بور حرمین ام بیشن جهیل اوی و جهیل دودکاری و گنجاو بون لی ام بیشن کشور جنگه گوهری و اوایانه کی به پشتازی هنه کی خراب بو وانا جی به سالانه اینی تجربه که هاتن جیان کرن تجربه کرن پیشی آنالیز آخر کرن ev analiz axiyem bejin Hollanda ji behêlî ve pêşketê gelek welatan bejin kîjan deverên cîhanê çi cure axan henin wana analiz dikin em bêjin cureyê avdaniyê çawadin hin cî em bêjin kûr kirin wê derê ji ber ku tav lê nexe wê derê em bêjin ev cî kûr da hêşînayî çêkirin hin ciyan em bêjin tenê binê avê de avdanê hinek jî em bêjin kîjan dar û berê hêşînahiyên ku hemberî rohê xurt bin awana ji bartin û pişt em bêjin qedeme pêşî em bêjin dar berda sewze berda em bêjin cureyekî din ê dara evana hem hevdû bêsî kirin hem destekarî dane hevdû hem jî yek wexta ku em bêjin hewcedariya avê nîn be êdin avê digre en ku em bêjin yekî koka wê vîtamînek heye ew din ku ji koka wê wê feydê digre dîsa wekî hêla me got mêş û moz û mar û mişk û çi rawarê ku hewce bin ewana jî peyderpey li herêmê bicih kirin vî avayê em bêjin ekosîstem guherî Çîn veya êdî gelekî pêşxist tenê vê hêdî em zanin ji hêla biyolojîk ve ji pêşket Çîn hin dermanan jî bikartîne dermanê wek vîtamînan jî bikartîne dîsa em bêjin hin cure axê de em bêjin ew heye hin mineralên kêm henin wan hin herêmê dîn wan mineralan tîne wana jî em bêjin bicih dike bi vî avayî peyderpey teknolojiya wê derê rewşa wê derê diguherîne û hêşînahiyê herêmên hêşînahiyê xurt dike piştî vêya jî êdî gava ku ew xweza mezin bibe ew hêşînahî mezin bibe gorî ekosîstema xwe baranan jî çê dike nermahiyê hewayê jî çê dibe hênîkayî jî çê dibe rawerên cuda em bêjin gorî şert û mercê nû pêktênê ev pêderpê jiyan zîndewar dibe Çîn vê hêlê ve bi rastî ji gelekî pêşketiye em dikarin vê bibêjin Belê ez xwazim wê bipirsim Welê Ehmed niha ev pirsgirêka çolbûyînê jî em dizanin Kurdistanê jî bixwe li hin deveran jî ev pirsgirêk jî ji ber siyaseta birîna daran dewleta Tirk niha di meşînê dewleta Tirka dagirker bi Turanî gelek deveran daristanên Kurdistanê dixwaze li Bakur dixwaze Rojava jî vê dike ev siyaseta çolbûyînê bixwe jî lez dike niha pêşî van siyasetan were girtin Duwarî pratikê di welatên ku deverên ku bên rizgarkirin pêngavên destpêkê ku pêwîst e bên kirin çi ne? Niha ji xwe pirsgirêka mezin ew e yani hêrekî ve em bêjin teknolojî teknîk nişan dide ku insan dikare em bêjin herêmê çolbûyî jî jiyanekî ava bike şîn bike û jê feydê bibîne
لی حریم کوک بهوشتن جخو هیشنایی وان جهرنجی وان راوری وان اکوسیستم وان هرتیشون تمام هنن ام بجن به تایبتی حریم کردستان حریم کردستانی جبرکو حریم هم چیانن هم بزوان چیان دا دیشت هنن زوزان هنن جی آوی هنن چافکانی هنن گلکی دولمند و زنگینه لی مخابن هم ترکیه هم ایران هم جی امبجن عراق و سوریه اف درفتن حرمی خراب بکارانین و حمود دوران چول پکته به تایبتی چکرنا بنداوان دیرو که دا چیزان دورین جهانی دبر برابر چینه جنبجن دیسا بنداو چکرن حرم بنداو لینن و داری چول پکتنی چول پکتنی جبر کو گوری خوازه و داری بنداوین مزن کلدومانی چی دکن و باران دمین جدا پکتنی و راواری و داری شیشنایی و داری گوری و هم بجن نکنن جیانا خو بردام بکن دمرن هر دچن مثلا لترکیه بجن گلک بنداو هاتن چکرن حرم کردستانی گلک جیان بجن چولستان دست بکردی سا ایرانه نه گولا اورمیه جبو حرم بوهش بو او گولا اورمیه همو بجن حشق بیه همه تشتک نمه جبر کو ایران آوا و داره به تایبتی گلک چافکانیا پیدا دید همو چافکانیا بنداو چکرن دی سال سر چمی ارز 19 بنداو چکرن وقتا که او بنداو چیبون گرماهیا و داری ساربونا و داری اقلیم گوهری و عرض هدی حشق بو وقتا حشق بو خویدان چیبو خوی جی ببایی لحمو دورین برابو و همو هیچناهی کشتن نه ایران ترکیه سوریه عراق بنا حریم چولستان و گلت برسکره که نها وکم سیاسی دنرخین به تایبتی عراق و سوریه هی سبب وان گوهرنا جنگه هیا مثلا سوریه گلت کسان گند واره خود جی واره خود مجبور من ترک کرن چونه باجاران وی وقت رژیم جنه کاربو برسی وان جبات ایدی سری هلدا خود سپارت هیز اسلامی رادیکال او سری هلدان بله عراق سال بری بیان بجن بغداد سرهلدان بین او برهبون این تشوید پکاتی دیسا مصر عین روش سایج برکو حریم نیله او قاسی به خیر و برکت بو بنده و آسوان شکرین چولستان دست بکر ملت نکار بایدی دبارا خوب بکر خود جهان قهره نکار دبارا خوب بکر نکاروان میروان 20 میلیون انسانی دبارا هم بکر و نف خطره که مزن دایه بله روزنامه‌وان نویسکار و لیکولینری دواره آبوری دمگلک سپاس که احمد پلداج بو بشتاریات ببینید خوشی دم باش باز مالی آقا د سال 1904 یکمین ریویتیا ترینا برلین بغداد هات دست پیکرین اف خطا ترین پارزمین اروپا و آسیا به هوا گرید دا بتایبتی روجلات نوین و گلک دورین آسیایی به هوا گرید دا کاری وی خطا ترینی نزدیکی 17 سال هاتا کرن اف خطا ترین ستاسیون حیدر پاشای استانبول لترکیه و ستاسیون بصره یا عراقی به هوا گرید دا آمدکارین وی پروژه د سالا 1871 ده هاتا دست پیکرن پارچه این وی ترینی ین کو لحریم دن سروریا هریمن دنین بن سروریا دولت عثمانیان ده در باست بن د سال 1896 ده هاتن تمام کرن پرچه داوی ین وی خطا ترینی د سال 1940 ده هات تمام کرن افروژه جهیلا سرمایه آلمانی و هات فینانس کرن لبل پشتی بش خطا حیدر پاشا یا بصره هات دست پیکرن فرانسا انگلترا و روسیای نوتک شرمزاری پیشکشی دولت عثمانیان و دمی کر بکو دا کل پیشا و پروژه بگرن بتایبتی انگلترای و پروژه وکه تهلوکه که لهمبر امپراتوریا و یا هندستانی دیت جبر و سدمه جی دوام کرنا و پروژه جبو دمکه هات راوستاندن هر وها هن استانگین اندازیاری و تکنیکی هاتن جیاندن دما پروژه تمام بو ریویتیا بریا و ترینه جه خاکن دبن د سلطداری عثمانیان این ترکیه و سوریه درباست بون هر وها جنوا گلک ولاتین اروپا جی درباست بون افترین ریویتیا رین دور
ریوین ریین دور هلگرت آستا چیکرنا واگونین ترینی جبو ریویتین ریین دور ده لوکس دهاتن دیزاین کرن لیب کرکا وان ریویان جی هر وها متا وجبو بازرگانی گلک کلوپل و ملزمه افترین هلگرتن لیبلی افترین ده سال 1940 ده به تمامتیج دوری هاتا درخستن حتی روژا ایرو لهنده ورانجی برماین وی ترینی تینه دیتن بله نها رزامدن ها او جی دار و شینایین کوبراستی جی جگلک هیلا گلک مروان جی سودمندی اوی جبولاش مروان جبو جان مروان باش ناین زانین لیکولین و خواندنین درباره زانستی ده درباره زانستا شینواران ده و هر وها نباتان ده بردوام ده که یک جوانجی دارا مورینگا یف دارا مورینگا له هرم نیزی اکواتوری بناوی دارا جیاناتی ناسکرین جبر سودمندی اوی وک آنتی اکسید آنتی التهاب و هر وها گلک باندوری نوی هی درباره ویم جاری ده دوسیه مهیه مروف درباره جنگه به تایبتی شیمبونا دار و گیایان پر کم زانیاری دزانه. گلک شیناهی و دار هنه کو به تمامی سود و فایده انوی نهات نزانین هنه. یک جوان نباتان دارا مورینگایه کل هره من نیزیکی یا اکواتوری افدار بناوی دارا جیاناتی ناسکرینه. لیا راسیتی گوتن کو بنگه هاوی داره جبانگلادش پاکستان و هندستانیه. حتی نانیزی که 13 جرین وی داره هاتن تثبیت کرن. پلین دارا مورینگای بناوی اولیویرا تیناس کرن. اف پل خودی سودمندی کمازنه. پلین وی داره آستا که پر بلند جمادین، کاروتین، کالسیوم، پوتاسیوم و گلک منیرالان ده حوینه. افش بو تندرستیا دل دامار و گلک ارگان لاش مروف سودمندکی مزن ده حوینه. لگوری که هاتیه تثبیت کرن وان پلان جسدی هفته اولیک اسید پیدا دبه. اف اسید جبو بدویه لاش مروف تینه بکار آنین. لهندستان جبو دریا وان پلان و خوارنه ترادیسیونال آب ناوی زیگاته چه کرن. دواره تندرستی و درمان کرنه ده اف پل جبو درمان کرنه نخوشین مینا برینا میده انگو السه ایشین درانان بلند بونا فشارا خوینه و نخوشین کولونجی تینه بکار آنین. جالی که دن و کلیکا وی داره جبو درمان کرنه نخوشین مزنبونا زراوی که تینه بکار آنین. لی دولتین یکبو ین امریکایی هن لی کلین لسر وی داری هاتنه بریو برنو کرن. فونکسیوناوی یا لدیجی مانتار اکسید بونا لاش و لدیجی پنجشیر هاتیه تثبیت کرن. د دیروک دل پارزمین آسیایش بو درمان کرنا که ورین گورچکان التهاب سنگ برونشیت ایشن مووکو هستیان دیزنتاریا ایشن سری دپراسیون برین و هر وها میزوک و ورمن برینان هاتیه بکار آنین. بله گودار هیجان ها داوید دوسیه که مهیه سال 2025 دزانست و تکنولوژی دید بکو به سال که دیار کره جبو سرین مجی مروان بگره حتی سرین ماده تاری بوان پروژه انراتی خواستن هم جیان مروان بباش کرن هم جی آلین کو ناین زانین و تارین این گردون ورن کشف کرن درباره وی دوسیا ما هیه به وی دوسیا ما امی خاطر خوش بخوازن گودارین هیجا حتی برنامه کی دین به من دخیر و خوشیه ده دم باش پروژه این سرکه یین کوی پاشاروژا تکنولوژی و زانست دیار بکن و ارمان جنوان به وی رنگینه یک دانینا نقشه گنتیک آم جیمرووان دانینا نقشه گنتیک آم جیمرووان بیک بونا قادن گنتیک و زانستا رحان را بر بداویا سالا بیستان برفره بو پشتی گو پروژه گنوم روف هگپه سال 2030 تمام بو دیلیکولینین بیومدیکال ده بو کلیه که دیار کرد و جبو فهم کرنا آوانیا گنتیک آمجی امرووان رینو دیار کرد. پروژه هیومن براین جالی کمیسیون اروپایی و سال 2013 هاته دست پیکرین و جبو فهم کرنا آوانیا تولید
li hev a mejî bû hewldaneke wiha ku bi bikaranîna mejiyê çêkirî û teknolojiyên daneyên mezin derketin pêş. Proje ji bo fêmkirina şîfreyên genetîk ên mejî, algoritmeyên mejiyê çêkirî û teknîkên diyarkirina nexşeya genetîk bikartîne. Rehikan û têkiliyên genetîk ên di navbera herêmên cuda yên mejî xala diyarker a vîkariye. Her wiha lêkolînkirina koka genetîk a nexweşiyên nörolojîk ên weke Alzheimer, Parkinson û otîzmê hewltê dayîn rêbazên dermankirinê bêneafirandin. Bi sala 2025 re armanc ew e ku hewldanên ji bo danîna nexşeya genetîk a mejî û avaniya wan agahiyên li rêbazên tedawiyê şexsî bêne temamkirin. Di do, rê û rêbaza hilberîna enerjiyê ji fezayê. Fikrê hilberîna enerjiyê ji fezayê di salên navîn ên sed sala bîstan weke çîroka zanistê hatibe dîtin jî di sed sala 21 de bû armanceke rasteqîn. Konsepta lişûna wergirtina enerjiya rojê ji ser rûyê erdê hilberîna wê li fezayê û ragihandina wê enerjiyê bêyî kablo ji cîhanê re bi karênsaziyên mîna NASA û Ajansa Fezayê ya Ewropayê kete rojevê. Respondit projeyeke ku dixwaze vê teknolojiyê bi rêbaza enerjiyê dikare nû bibire bixe nava ahengiyê. Sisê, melzemeyên zindî yên ku dikarin xwe serrast bikin. Fikrê melzemeyên ku dikarin xwe nû bikin bi sûdwergirtina ji hunera xwe nûkirinê ya xwezayê di salên 1990 de li kulîna wê hate destpêkirin. Karê destpêkê li ser polman û melzemeyên weke beton destpêkiribê jî lêkolînên li ser bikaranîna organîzmeyên zindî bi 10 salên dawî de zêde bûn. Projeya am îmatê hewldaneke pêşeng a ku materyalên biyolojîk ên mîna kuvarkan ji bo afirandina avaniyên nûkirî bikartîne. Di çerçeveya projeyê de bikaranîna misûlyomê re bi avaniyên kokê yên kuvarkan re melzemeyên avaniyê yên dikarin nû bibin û xwe nû bikin serrast bikin têne afirandin. Ev melzeme li derdora avahiyan, mobilya û ambalajan li qadên cuda dikarin bêne bikaranîn. Armanc ew e ku heta di sala 2025 de melzeme pêşkêşî qada bazirganiyê bêkirin û di sektora lêkirina avahiyan de şoreşeke biafirîne. 4. Di parastina mozan de nîzikatiya teknolojîk. Kêmbûna populasyona mozan di sala 2000 de veguherî pirsgirêkeke wiha ku balazanyarên hewrdorê kişand. Ev rewş li ser hevsengiya jîngehê û hilberîna çandiniyê bû gelekî bandoreke neyînî û pir ciddî. Projeya be gud ji bo başkirina tendurustiya mozan bû hewldaneke ku teknolojî û analîtîka daneyan gihande hev. Daneyên li ser germahî, nem, deng, liv û tevgerê mozan a li kewaran bi algoritmeyên mejiyê çêkirî de têne nirxandin. Mêşvan jî bi salan e van daneyan li ser rewşa tendurustiya kewaran dibin xwedî agahî û destwerdana pêwîst jî dikarin di dema xwe de bikin. Armanc ew e ku di sala 2025 de populasyona mozan bê parastin û hilberîna çandiniyê bê berdewamkirin. 5. Bajarên hîn kesk û domdar. Domdariya bajaran ji nîvê duyem ê sed sala bîstan û pêve bû xaleke girîng a tevgerên hawirdorê. Di salên 2000 de ji teknolojiyên avahiya kesk û plansaziya bajarê ekolojîk navdar bû. Projeya Craft projeyeke newbûye ku nîzkatiyeke tevlîkirina civakê û hunerê ya li veguherîna ekolojîk a bajaran nîşan dide. Proje xwedî wan armancanan ku li bajaran qadên kesk bêne zêdekirin, riyên biskilêtan bêne zêdekirin û avahiyên berhemdariyê ê enerjiyê bêne avakirin. Hunermend û civakên xwecihî hevkariyê dikin ku modelên bajarên domdar ava bikin.
کرافت جخوار دکه ارمانج کو سال 2025 دومداریا هاویردوری یا باجاران و آواکرنا قادین هین جیانی پیک بینه. 6. کشفکرنا المنتکی نو کشفکرنا المنتین گران این سوپر جسالین ناوین این سالا بیستان و پیوه بو پارچه که گرینگ جیلکولینا نوکلری فیزیکی. المنتین داوی ین ل تابلویا پریودیک لقادا لابراتوری هاتن سنتزکرین هر یک جوان لگل کو تمنی خواه کرد بجی لقادا فیزیک اتوم آگاهی گرینگ بخوره آنیه. کشف کرنا المنت کنو یا سوپر گران و به بکار آنینا آمورا بلس کرنا پارچیکان و جهازین پیواندن ین حساس پیکوره. تایبەتمەندیên avahî yên van elementan li qadên weke enerjiya nuklerê û avakirina melzemeyên nû dikare gavêngiring bide avêtin. Di sala 2025 de bi keşfkirina vê elementêretê xwestin tabloya periyodîk û felsefeya fîzîkê ya binê atomê bêkûrkirin. 7. Sirra maddeya tarî û enerjiya tarî بیناسین ماده تاری و انرژی تاری د سال نوین این سالا بیستان ده هاتن راگهاندن لیبل کارین جندی ین دسپیکش بو فهم کرنا وان هیمان نپن د سال ده هزاری ده دسپیکرن. تلسکوپا فضای یا بناوه نانسی گریس رومان و ازمونگریا و آبناوه اکسنون دخوازه لقاده گاونگرینگ باویجن. دیارکرنا نقشه بلافبونا ماده تاری و پیواندنا باندورا انرژی تاری لسر برفرهکرنا گردونه جه ارمانجین بینگهین این وان پروژیانه. تلسکوپا پیشکتی و ددکتورین بینی عرده دوان لیکولینان ده برو لکه گرینگ را دبن. سال 2025 تیکلداری ماده تاری و انرژی تاری دبکو آگاهی شیمبر پیشکش بکه. او آگاهی جی جبو فهم کرنا آواهی بینگهین آگردونه و پیشروجا و ده آستاکی کریتیک ده گرینگه. 8. ده تیپ ده گاو نو کریسپر و شورش گنتیک پروژه کریسپر آنگو تکنولوژیا بریکوپیکرنا گنایه ده سال 2012 ده به پیشنگی جنفر دودنا و امانوئلا چارپنتر جهن زانستیره هات نشاندان. افری باز بو سودورگرتنا جی سیستما خو پارستن یا خوزای و یا باکتریان هات افراندن و کرکو دورین سپیسیفیک این ل دی ان ای برنگ کی حساس بین بریکوپیک کرن. ده سال 2020 ده دودنا و چارپنتیر جبر کارین خو یین لسر کریسپر هجای خلاطا کیمیایی یا نوبل هاتن دیتن. جبرکو لسر تکنولوژی ده درمان کرنا نخوشیین گنتیک ده دکاره شورشکه گنگاز پیک بینه گلکی بالکشاند. برنامه زانست و تکنولوژی برنامه زانست و تکنولوژی